Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira uyu muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano ari kuvugwa mu karere, aho tugiye kwibanda ku makuru ahambaye cyane ahejeje kudushikira arabana n'ibyaraye bibaye mu ishamba rya Kibira, aho abandi basirikare batazwi binjiye mu ishamba rya Kibira amaze bagahashya bikomeye cyane umutwe wa FDRL ndetse na FDRL hamwe n'ababafasha kubatoza kugira ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru adushikiye muri kino gitondo yemeza ko ibintu bitongeye korohera na gatoya ingabo z'u Burundi ndetse na FDRL na FDRL zimaze igihe zicumbitse mu ishamba rya Kibira. Akaba ari amakuru avuga ko ingabo zitazwi benshi batamenya n'aho ziturutse zinjiye mu ishamba mu ijoro, amaze zikongera kwica abatari bakeya, abandi bagakomereka, abandi bagata bagahunga. Ibi akaba ari ibintu byaciye igikuba mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Twarababwiye ubufatanye buri hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse n'imitwe y'iterabwoba irwanya ubutegetsi bwa Kigali harimwo FDRL ndetse na FDRL. Ndayishimiye yagiranye amasezerano ahambaye cyane n'abatwara iyi mitwe, aho yabemereye kubaha ubufasha bwose bwa gisirikare harimwo abasoda, ibikwanisho ndetse n'ibindi byose umusirikare ashobora gukenera ku rugamba, ariko nabo bakajya bamuha inzahabu bimba mu gihugu ca Kongo kandi bakamufasha no guhasha uwo yita umwanzi ari we gihugu cy'u Rwanda, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye akunze kuvuga ko u Rwanda ari umubanyi mubi. Amakuru adushikira ni uko undi mubare mwinshi w'abarwanyi ba FDRL ndetse na FDRL batari bake bongeye kwicirwa mu Kibira hamwe n'ingabo z'u Burundi. Ibi bikaba byaciye igikuba mu butegetsi bwa Gitega, kugeza aho abajenerali nka bose barahira bakarengwa bakavuga ko igihe Ndayishimiye ataba vavanuye gukorana n'izi nterahamwe, byanze bikunze nawe bamukura ku butegetsi, kuko biboneka neza ko icyo ariko arakora ari ukubakwegera akarambaraye, kandi ko icyo ariko arakora rwose ari ugusambura igisirikare cy'u Burundi burundu. Hamwe n'abandi baribaza abasirikare batazwi aho bari guturuka, ariko bakabona neza ko atahandi baba baturutse uretse mu gihugu cy'u Rwanda, kuko u Rwanda rukunze kuvuga ko uwagerageza wese guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda batarindira ko aza kuwuhungabanya, ahubwo ko nyabona bamusanga aho ari gutegurira iyo migambi mibishe yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibi nibyo bamwe n'abandi baheraho bavuga ko zaba ari ingabo z'u Rwanda RDF ziriko zirakora izo operasiyo zikomeye cyane mu Kibira kugira ngo zikumire ibitero by'ingabo z'u Burundi ndetse na FDRL zimaze igihe zifitaniye imikoranire ikomeye cyane, aho zimaze igihe zitegurira gutera u Rwanda. Bamwe n'abandi baribaza impamvu Ndayishimiye atariko arareka gukora ubu bushotoranyi mu gihe abona ko umubare we w'ingabo mwinshi uriko uragenda utakarira mu ishamba rya Kibira. Abandi bakavuga ko Ndayishimiye ndetse n'interahamwe bafitanye umubano ukomeye cyane kuva kera, kandi ko interahamwe zabafashije gushika ku butegetsi, akaba ariyo mpamvu uyu munsi bari gukora ibishoboka byose kugira ngo nabo bafashe guhungabanya umutekano w'u Rwanda, dore ko kugera ku butegetsi byo ari inzozi. Abandi bakavuga ko mu bategetsi bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD harimo n'abasize bakoze jenoside igihe bari barahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ariyo mpamvu bagumye kubakingira ikibaba kugira ngo amabi yakozwe ntamenyekane. Murazi ko hari n'urutonde rurerure igihugu cy'u Rwanda cyoherereje u Burundi kibaza abo bakoze jenoside, ariko u Burundi ntibwigeze bugira ico bukora, ariko byose nyine bikabiboneka mu mubano uri hagati y'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba FDRL basize bahekuye u Rwanda. Ni byinshi birebana n'icyo gitoro tugira ngo tubashikirize, aho tuza kugaruka kuri kajugujugu zakoreshejwe ndetse n'impamvu hakoreshejwe izo mu bwoko bwa gisivile, tukaza no kugaruka ku byabaye mu ishamba rya Kibira ndetse n'abasirikare batari bake bamaze kuhatakarira n'abarwanyi ba FDRL. Benshi bakaba bakuriye ingofero abakoze iyo operasiyo
bakavuga ko byanze bikunze ari abasirikare bahambaye cyane kandi bazi icyo bakora. Byose nyine mugiye kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Abasirikare batazwi bongeye kwigabiza ishamba bajya guca intege umutwe wa FRN hamwe na FDRL. Amakuru nabonye nizeye neza nuko mu ijoro ryakeye abasirikare bataramenyekana bongeye kujya mu ishamba rya Kibira barasa abarwanyi b'iterabwoba FDRL FRN hamwe n'abatoza, bakaba bishemo abatari bakeya, abandi bakaba bariko barajyanwa kuvuzwa mu gihugu ca Kongo ndetse no mu gihugu c'u Burundi. Baje mu gicuku maze bigabiza ibirindiro by'izi nyeshyamba, babarasa urutavanako kandi babarasa urufaya rw'amasasu menshi. Hari kajugujugu zimwe zagaragaye mu gitondo zigenzura ibice byegereye iryo shamba. Inyinshi zari iza gisivile kugira ngo abo basirikare bakomeze kuba abasirikare batazwi. Igikomeje kwibazwaho na benshi ni uburyo abasirikare bagera aho bagomba kugera ntawe babonye, yewe nta n'uwo basize inyuma. Ibi nibyo biri gutangaza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse bikanamushwanisha n'abajenerali batari bakeya, kuko biri gutangaza abasoda b'u Burundi kubona hari ingabo zitazwi ziriko zirinjira mu Kibira zikaza zigakora ibyo zishaka, amaze zigasubirayo nta n'umwe wishwe, nta n'ufashwe, nta n'umenye aho baturutse. Ibi byose nyine akaba ari byo abajenerali bari guheraho bavuga ko ingabo z'u Rwanda rwose zaba zifite igisirikare gikomeye cyane kandi gihambaye mu isi nzima. Akaba ariyo mpamvu Ndayishimiye akwiye kureka ubusazi bwo gutera u Rwanda, kuko biragoye kandi birakomeye kubona Ndayishimiye agumya ahatiriza gutera u Rwanda mu gihe biboneka neza ko u Rwanda rumurengeje ibintu nka byose kandi rushoboye ibintu byinshi. Ibi byose nyine bikaba byateye abajenerali ubwoba, babona ko Ndayishimiye ariko arabata mu manga kandi ko igihe bizaba bikomeye azaba yibereye i Bujumbura ariko aririra ibiharage bye. Ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo bahagarike iyi ntambara, kuko bazi neza ko badashobora kuyitsinda. Hari kajugujugu zimwe zagaragaye mu gitondo zigenzura ibice biherereye ryo shamba. Inyinshi zari iza gisivile kugira ngo abo basirikare bakomeze kuba abasirikare batazwi. Igikomeje kwibazwaho na benshi ni uburyo aba basirikare bagera aho bagomba kugera ntawe babonye, yewe nta n'uwo basize inyuma ushobora kwerekana aho baturutse ndetse n'aho basubira. Umuntu umwe ati ntabwo wabangamira umutekano w'abantu uza ngo bakureberere bakugeraho mbere y'uko ugera ku ntego zawe. Yego koko RDF yo ugerageje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ikugeraho mbere y'uko ugera ku ntego zawe. Icyo bararahiriye ni ukurinda ubusugire bw'igihugu. Nyakubahwa General Major Paul Kagame niwe ukunze kubivuga, akavuga ko umuntu wese uzagerageza kurenga umurongo utukura azamusanga iwe, kandi ko intambara uzaba wayishotoye wese ariho izatangirira akaba ariho irangirira. Ibi abivuga agaragaza ko ubutaka bw'u Rwanda ari buto cyane butakorerwaho intambara, ahubwo ko nyabona uzajya ushaka guteza intambara ku Rwanda bazajya bamusanga aho ari. Ibi nibyo bamwe n'abandi bahera bavuga ko byanze bikunze izi ngabo zitazwi zaba zifise amahuriro ya hafi n'ingabo z'u Rwanda. Bajyayo nijoro kuko bafise ibikoresho bigezweho bituma barasa igitambuka cyose kandi cyo kitababonye. Abasirikare batazwi bajya kurasa mu Kibira nijoro, aho bafise ibikoresho bikomeye cyane bituma babasha kurasa umuntu we atababona. Ibi bigatuma barasa benshi kandi bakabica mu gihe bo nta n'umwe ubasha gukomereka kuko nta n'umwe baba babonye. Harya ubu ni bande bafise ububasha bwarinda abaturage babo bigeze ahangaha? Benshi baribaza mu karere ari bande bafise ububasha bwarinda abanyagihugu babo kugeza ahangaha. Benshi bakavuga ati se hagati y'u Burundi, u Rwanda na Kongo ni bande bafise ububasha bwo gukora ibi ngibi? Nyamara Kongo ifise igisirikare gikomeye. Sibo bavuze ko bagiye guhasha FDRL, bakaba ari abasirikare ba 8 bakomeye muri Afurika na 70 bakomeye ku isi, ubanza batangiye guhashya iriya mitwe. Uyu wabivuze nyine yavuze ko ari abasirikare ba FARDC mu gihe bananiwe no kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo
baba baje kurinda koko igihugu cy'u Rwanda bakirindiye mu kibira. Ibi nibyo bamwe n'abandi bariko baribaza, ariko bikaboneka neza ko byanze bikunze Ndayishimiye yakinye n'ikipe atazi, kandi ko igihe byanze bikunze ibyo ari gukora bizamugaruka, kuko biratangaje kandi birateye ubwoba kubona ingabo zitazwi zinjira mu gihugu cye zikica abatari bakeya, zigasubirayo atanumwe ufashwe, atanumwe ukomerekejwe. Ibi rero birerekana neza ko Ndayishimiye uwo bahanganye amurusha ubushobozi kandi amurusha imbaraga ku rugero rukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu abajenerali nka bose guhera ku kutwara ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo yarahiye akarengwa, akavuga ko Ndayishimiye mu gihe atabavavanuye na FDRL byanze bikunze nabo bamukubita kudeta, kuko ntago bagumya kwihanganira ko abasirikare bagumya bicwa ku bwinshi. Ndayishimiye we akavuga ko ntacyo bitwaye, ahubwo agahita akomeza kongera abandi basirikare mu gisoda mu gihe n'abahari bariko baricwa nk'impene. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko ubutegetsi bw'u Burundi bunaniwe cyane, kandi bikaza byerekana ko umwanzi barwana nabo rwose atari umwanzi woroshe, ahubwo ko nyabuna Ndayishimiye yarakwiye kureka gufatanya na FDRL, kuko birashobora kumukwegera akarambaraye ku rugero rukomeye cyane, kuko muri no minsi aramaze gutakariza abasirikare batari bakeya mu kibira, hamwe n'izo nterahamwe biyemeje guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Akaba amaze kuhatakariza ibikoresho bya gisirikare bitari bikeya. Iki akaba ari igihombo gikomeye cyane kiyongera ku biriko biraba mu gihugu ca Kongo, aho abasirikare b'u Burundi bariko baricwa nk'impene, bayicwa n'abategetsi, ndetse abandi bakicwa n'imitwe ya M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo igarure umutekano muri Kongo y'Iburasirazuba, aho abatari bakeya bemeza ko byanze bikunze Ndayishimiye yarakwiye kuvavanura na FDRL, kuko ishobora gusiga imusamburiye igihugu cy'u Burundi. Murazi iby'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Kuriyo aherutse gutangaza, aho yemanze ku murango izuba riva ko abakozi b'iperereza b'igihugu cy'u Rwanda bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, kandi ko baciye mu ntara ya Kirundo bakaba bategura ibitero bikomeye cyane, aho yavuze nyine ko abyanze bikunze abarundi bagomba kwicara biteguye ko igihe Ndayishimiye yiyemeje gukorana na FDRL byanze bikunze bizabagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ibi nibyo bamwe n'abandi baheraho bavuga ko ingabo z'u Rwanda aho zibonye ko haturuka icyahungabanya umutekano w'u Rwanda, niho nyine zigisanga kitaragera mu gihugu cy'u Rwanda. Iki kikaba ari ikimenyetso kitabesha ko izi operasiyo zimaze iminsi zikorwa mu kibira rwose zaba ari ziri gukorwa n'ingabo z'u Rwanda mu rwego rwo gukumira FDRL ko yakora ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, dore ko imaze igihe ibitegurana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amasoko yacu y'ibanga atubwira ko abasoda izo nterahamwe barenga 300 babishwe muri rino joro, abandi bakaba bakomerekejwe bikomeye, ndetse n'ibirindiro byabo bikaba byasenywe burundu. Ibi byose nyine akaba ari ibintu byerekana ko bakinye n'ikipe batazi, kandi akaba ari ibintu byerekana ko byanze bikunze Ndayishimiye yitaye mu mucanwa ukomeye cyane, kuko icyo ariko arakina nacyo ntacyo azi. Akaba ari nayo mpamvu abajenerali nka bose bamugumukanye, bakavuga ko iyo ntambara ari gushaka gutereka igihugu cy'u Rwanda batayemera, kandi ko batazi ico ivuze, batanabona n'iki ishobora kumarira u Burundi uretse inyungu zitazwi Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuyikuramo, dore ko amakuru adushikira yemeza ko Ndayishimiye yemeza ko Tshisekedi yamwemereye ko igihe yaba abashije gutera u Rwanda akagira icyo akora mu Rwanda, yamwongera andi mafaranga y'umurengera nk'aya ari kumuha muri Kongo, aho umusoda w'u Burundi wese ari guhabwa ibihumbi 5 by'amadolari, ariko yo kari amafaranga ajya mu mufuka wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turabandanya kubatohoreza ibindi byinshi byaraye bibaye muri icyo gitero, ndetse tuze no kubabwira by'umwihariko amakuru ari kuvugwa mu nzego z'umutekano z'u Burundi nyuma y'ibi byose biriko birabakorerwa. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.